mu masaha atararenga birashize umuyobozi w'ihuriro wa FCM23 bwana Corneille Nangaa yavuze ko amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari intambwe nto ariko ifite akamaro. Nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official umuyoboro ukugezaho amakuru yizeye kandi acukumbuye 5/5. Jya kugezaho aya makuru nk'abandi yanatiriza wagiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izana rose zikabima impano n'izira amagambagambanye barunduka ikiganje. Ukaba uri kumwe nawe nibahinga no gusuhuza unaguha ikaze muri aya makuru. Umuyobozi w'ihuriro wa FCM23 Corneille Nangaa bwa mbere yavuze ku masezerano yasinyiwe i Washington DC hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Corneille Nangaa yabivuze ubwo yagezaga ijambo ku banyekongo abifuriza umunsi mwiza w'ubwigenge bw'igihugu cyabo bwabonetse tariki ya 30 z'ukwa gatandatu 1960. Nibwo bwa mbere yagize icyo avuga ku masezerano yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda tariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2025, aho yavuze ko ari intambwe nto yatewe. Ati twemera ibikorwa byose bigamije amahoro, byaba iby'imbere mu gihugu, ibyo ku rwego rw'akarere cyangwa mpuzamahanga. Amasezerano yasinyiwe i Washington tariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2025 hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ubutegetsi butemewe bwamunzwe na ruswa bw'Ikishasa ni intambwe nto ariko ifite akamaro, twarabyakiriye. Yavuze ko ayo masezerano akora ku kantu gato ku mpamvu nyazo ziteza intambara muri Kongo. Ati kubeshya ku rwego mpuzamahanga ko nta kibazo kiri muri Kongo ko gusa ari intambara hagati ya Kigali na Kinshasa ni ikinyoma kitakwemerwa. Niyo mpamvu FCM23 yishimira inzira ya Doha igirwamo uruhare na leta ya Katari igasaba ubutegetsi bwa Kinshasa kugirana ibiganiro bitaziguye n'umuryango wacu kugira ngo tuganire ku mpamvu nyazo z'imizi y'ibibazo biri muri Kongo. Bwana Corneille Nangaa yavuze ko FCM23 ishyigikiye ibyo biganiro kandi izabijyamo n'umutima mwiza ku bushake. Agakomeza ashimira ubuyobozi bwa Katari n'umuyobozi wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku buyobozi bwiza bwe, kwihangana no gushaka amahoro nyayo agizwemo uruhare na buri wese. Umuyobozi w'ihuriro wa FCM23 yavuze ko leta ya Kongo ikomeza kwica abanyamurenge, abahema bo muri Ituri n'ibitero by'imitwe ya Wazalendo, ibyo byose ngo bisubize inyuma ibyo biganiro. FCM23 isaba ko hakwiye kubaho ibiganiro bihuza inzego zose muri Kongo bikava mu mizi y'ibibazo byatewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, birimo kuyobora agendeye ku bwoko, amagambo abiburwango, kunyereza imitungo y'igihugu, umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Ibyo byose Nangaa avuga ko ari igitugu gikabije. Bamwe mu basesengura politike y'ibiyaga bigari bagiye bagaragaza ko amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington DC asa n'areba ubukungu. Bikaba ari ngombwa ko umutwe wa FCM23 nawo uganira na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo byuzuzanye n'ayo masezerano. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na perezida wabwo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo
bwakunze kuvuga ko AFC M23 itabaho, ko ari agakingirizo ka leta y'u Rwanda, ku buryo aho kuganira nayo bavugana n'u Rwanda. Gusa Doha muri Katari hatangiye ibiganiro bihuza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Kugeza ubu byahagaze. Cyakora u Rwanda rwasabye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza gushyigikira iyo nzira kugira ngo izo mpande nazo zigere ku masezerano. Mwakoze gukurikirana Byose Niyo Official. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe guhaha no kuronka, kandi murambire kubona ibyiza. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha.